Mbola vitsy ireo tantsaha mieritreritra melon-tena amin'ny famokarana tanin-janakazo na pépinière. Efa migokany mamy avy tamin'izany kosa ny tokantrano enina ao amin'ny fokontany Andapafaharoa, commune Ambodimanga Faharoa, districtny Pépinieristes. Zay voalohany maloha nagnantagno ambadibadiky tagny zay vao rehefa nisy fandrosoany zegny olo nividy satria farany cyclone regny olo tamin'ny talaloha regny nividividy zegny le olo tamin'igny zahagny kofa nifindra tetsy zay de fa hitan'ny PPR igny zegny nagnatony zare nagnampy anay. Inona nagnampy anjareo nareo? Tamin'ny hoe nitise tsara amboarina igny de nagnampy zay ozy zare hividy. Le izy nivangany olo amina magnodidigny zegny ambany zegny le vidiny. Tamin'jare zegny de ataonjare ambonimbony zegny vidiny. Ohatra zegny ohatra kininigny zany kininigny sekisagna nivangany zare 1000 francs zegny araiky. De nitombogny zegny zay nagnamboatra de jusque zay zao mamboatra jirofo zay na mettre commande fogna zare. Zao zegny zay mettre commande misy roy aligny zegny le commande-njare aminay ao. Tsy maintsy atao zegny le enjehigny zegny. Dikan'izany mahavelona anareo le miara-miasa amin'ny PPRR. Mahavelogno zegny. Tegna mahavelogno zegny fitagnananjy. Vidin'ny PPRR avroeny amin'ny vidiny mahazatra ny zanakazo eto hamatsiana ireo tantsaha mamboly hazo miaro ny tontolo iainany. Zanakazo jirofo miisa 2 alina andrasana ho vokatra eto amin'ny volana septambra ho avy io.